Wilujeng rawuh di anti kamari di langlangan kasimpangan ditalungtikan windit sugan geus kembaran beja anu kasep satuhu nun satuhu di papag antayan mojang di ibingan di gendingan di soraan rapak tembang haturan anak geranya linggi wur kembang kaheman wur malati asih wur wangi katori wur ahung kurang simpaikeun kurang geuyan kembang nu diuntun ku kawening indung hayu berintih dibuka ku asih bapura pintu rahayu berintih dibuka ku tep rada dongkok sakedik bismillahirrahmanirrahim tahan ibu salim ka ibu bagir karama ibu salim ka ibu Rama oge salim ka Rama sementawis punten Bapak panitia supados nginepkeun tatamu anu rawuh para panjajak sadaya mangga nginepkeun tatamu anu rawuh para panjajak bakal panganten pamungkin tiasa we sabadaana akan pertikahan manawi supados aya dina kalungsur langsaran ulah aya di Al-Qur'anul Karim minangka tuntunan hirup kumbuh manusia di alam dunia begituna
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم آيات للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله رسول الله وكل مجاهد الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.